Menteri Rambat Dokari Narendra Modi minta kasih lapli berbuat manong dan nak bentak projek berpihak nak bentak cooperative sector di New Delhi. Menteri Rambat Dokari Narendra Modi banau sinyang sekali ke phase 1 jaga NTPC kabashi hajar sikindri 4 megawatt Kalara Super Thermal Power Station bentak kasih lembaga video conferencing. Menteri Keskorp Deng berarti kini nak petroleum dan natural gas berhadap Singapura Belong bakari berokobet nak sadon no eka cakap ke empini yang kebadi ke petrol berakle lang bat aku nak sis pakai ethanol apa usinam aja pesan pasor pedekat deng kalau kat di mangilam jaka ladak banyaklan halo kimat cendawa jongki balap hang syakat nat kampo iyang doh sokat deng kam dan syuang kasin ke baar jongka lempung Women's Premier League kelas danghin dan kasin Agar jingel kai play kalau adu hab senam beladat ke Mumbai Indians kalau penrem di Delhi Capitals dasar wicket agar jingel kai ke long AM Chinna Swami Stadium Habang Geluru.